Show what up, motherfucker, svi ga naše mama bači. Malkom ovdje danas imam najbolju stvari kad za vas sam pronašao način kako da zaradimo milijone na YouTube, kako da postanemo PewDiePie, kako da budemo bolji, poznatiji od One Punch Mana, poznatiji kao Serbian Gays. Naravno, sada je vama samo jedno pitanje na umu. Kako, Fagboy, kako si došao do tog? Molim te, pomozi nam, ne brinite se, ja ću vam pomoći, jer ja želim da i vi imate ono što ja imam, to je rak. Jučer, 7 godina sam bio na internetu, gledao u svoj kanal i gledao kako on polako teškom smrću umire, kako polako nestaje, nije mi bilo jasno, koji kurac, šta nije u redu, zašto ljudi ne shvaćaju da ja i PewDiePie smo kao braća, da ja i PewDiePie imamo toliko zajedničku stvar, da je to nevjerojatno, da ja i PewDiePie imamo skoro sve isto. Ako se pitate, stani, a što ti u stvari PewDiePie imate isto, osim što ste oba dvojica kreteni? Oba dvojica nas privlači Marcija, oba dvojica bi guzili Marciju, to je zajedničko, zato ja osjećam kao da je meni PewDiePie brat, ali nakon što sam do njegov kanal, shvatio sam jednu stvar, stani malo, mi nismo toliko isti, on ima više subscribera nego ja i zato sam odlučio da istražim, jer cijelo vrijeme sam pokušavao da budem Leaf is here, Fagboy is here, ali ne, to nije uspjelo. Naravno vi sad pitate, kako? Zašto nije uspjelo? Zato što ja ne mogu biti Leaf, on je mnogo kvalitetniji od mene, on ima mnogo više ideje nego ja sve što radim kopiram, čak sam pokušao da snimam CSGO surf. What the fuck you... Okay, pusti ja probujem, I don't know how to surf, man. Hey, I don't wanna die. Oh fuck, I died. What the fuck video, stavljam ništa. Ej, pobjedili smo. Jel smo izgubili, nemam pojma što se desilo. Ali sam shvatio, ja nemam pojma kako se surfuje. I onda, sjeo sam, 9 godina jučer sam bio na internetu. Tražio, analizirao, sabirao, gledu, što je ono što mi nedostaje, kako da postanem PewDiePie, kako da budem najbolji YouTuber, kako da budem srce YouTube. I vjerovao ne. Nakon istraživanja, šta je to što oni imaju? Kada sam sabrao da bi postao poznat, a da nemaš nikakvog talenta, moraš raditi Musical.ly. Ali ja ne želim da budem među tim pederima što radi jebeni Musical.ly. Ja ne želim da budem Musical.ly fucker. Pronašao sam jedan video i dao ideju kako da ja postanem zapravo PewDiePie. Zato dopustite mi da vam pokažem stvar koja će promijeniti vaše živote na bolje. Dobrodošli u Musical.ly Reaction! Jučer, kada sam saznao to, na internetu sam bio, proučavao njihove videe, gledao, analizirao, šta je to što oni imaju. Čak i ovog glavonju sam gledao, šta je to što oni imaju da ih pravi toliko popularni, kako oni rade te reakcije, šta je to. Onda sam shvatio da oni u stvari ne imaju, nego nemaju nešto, a to nešto je, oni nemaju talenta, oni nemaju ništa što će im učiniti originalno. Čak ja, kopija Leafija, to govorim. Onda morate shvatiti koliko su oni neoriginalni. Kad neko ko kopira YouTubera od 4 miliona subscribera, 4 miliona subscribera, 4 miliona subscribera, govori. Zaboravio sam šta sam pričao, fuck. Znate ko je CJ so gay? Jer gay is cool. Jinx, YouTuberi po milion subscribera, a nikakav talent im nije potreban, ništa im nije potrebno. Sve što radi je sjedi. Zato sam ja odlučio. Stani malo. Ako oni mogu imat milion subscribera, ja, PewDiePie, brat, mogu imat milion subscribera. Jer pogledajte ovu bradu i pogledajte ovu bubuljicu. Tu vam govori da sam ja PewDiePie, brat. Jer ova bubuljica nas veže. Ako pogledate njegove videe, vidjet ćete da i on ima istu bubuljicu. Zato dozvolite mi da vam predstavim način da postanete najbolji YouTuberi i da zaradite milione na YouTube. Dobrodošli u reakciju na sve jednu reakciju od svih reakcija koji reagiraju na reakcije od drugih reakcionara. Pomenem što sam upravo rekao. Zato ću ja sada reagirat na sve jednu reakciju koja reagira na drugu reakciju. Vrijeme da gledamo ovaj fantastični motivation cancer video. Hej! Danas ćemo gledati reakciju na sve jednu reakciju svih reakcija, jer da budete poznati bez ikakvog talenta, da budete neko i nešto na internetu, a da
zarađujete tolike novce od tuđeg rada. Sve što vam potrebno je da reagirate. Tako da vrijeme da reagiramo na ove reagirane reakcije. Cancer, 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 Oh, no cancer, way. cancer, cringe, 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 kill me, 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 kill me. I want to die, 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 I want to die. AIDS, 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 AIDS. Kill me, 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 kill me. Kill me. Cause I've been in the Good luck out there. I've been in the dark zone all day and ain't got nothing. You was online, I'm just online, nigga. Come on, folks, this is turn around. Cause I don't even got the yellow bag on me yet. You'll find him just inside the Yeah, you gate. don't got no. Yeah, I don't got that either. There's a player out there, no shit in there. Hey, stay with me, man. Unless you shoot it. Ok, motherfuckeri, u zaključku, ako želite biti najveći youtuberi, ako želite zaraditi milijuna, sve što trebate uraditi jest, nemate nikakvog talenta, uzeti telefon, mrdat ga, dobiti milijone, sjesti, uzeti tuđi video, uzeti ovaj video što sam ja upravo napravio, sjesti i gledati u njegov ort. To je sve, i onda postanete najbolji youtuberi. Ok, motherfucker, ako ste uživo, ostavite like, subscribe, ako ste novi na kanalu, obavezno ostavite subscribe, jer ako ne ostavite subscribe, Jinx će doći i reagirati na vaš san. Oh, fuck, that's a lot of sugar. Oh, sugar sounds better than whatever he just had. Ako što ostavite like, ako nećete, ali ako ostavite još bolje, so je!